3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Naveti na bilombe katoa kuluta insi na beto kuisa kubongisa maponomi ya salamaka awa na kilumbu makumi tatu ya ngonda 10 na zole ya yimvume katoa kuluta maponomi ya hii boso bemonisa ya ubisalu ya seni imene kuisa kubimisa Félix Antoine Tshisekedi boso ntwadisi ya insi na beto betike tubila yau na mama mosi ya mayele mama mosi ya ngolo na kati ya kimvuka IDPS ya ukele mama Gisèle Mbwansiem Mbiom mbote nange mama mbote papa betike na kiesi ya kuyambange na emission na beto kinzunzi na tele 50 sa na kusolola mambo mitala insi na beto ye mingi maponomi ya imene kataka kusalama awa na insi na beto inki mutindu beno kimvuka IDPS be yambaka nsangu Félix Antoine Tshisekedi meponama président de la République papa ko vandan sangu mosi ya kiese yangelunga indulave kilumbu ina benu belanda na banzo betu landa na chaise ya parti papa baya kubwaka bobwaka baya ku ngulumaka na ntoto bongulumaka na ntoto baya ke dila baya me piquer ba crise kupika ba crise samu na uson ngende émotion ko vanda forte ku kiese ko vanda ya mingi donc yangelunga inattendu donc quelque chose d'inattendu ya kende lutte ya ben ke mrande ben ke marginalisé ben ke continuer mais un jour nzambi ne salande kima ina ne kuma papa yoke ova kima ya fetive même bien moi c'est là ngolo non yo va mreza ba ku expliquer nge kese na modèle ya émotion na modèle ya vanda kave donc les mots me manquent. Il y a aucun mbote Félix Antoine Tshisekedi me prenant mambo président de la République quand il a ensemble en kaka kimvuka ya lamuka na nzila ya fayulu takwenda bubu ya kumonisa mabokota na niveau ya izo abusonga to cour constitutionnel est-ce que yoke bangisa avec kimvuka IDPS yota bangisa betu ve sambu na démocratie nyonso betu fait une demande moi sika ke ganyaka moi sika fait perdre alors quand la muka bubu metu bande yoke kwenda ko déposer na bona cour constitutionnel yoke normal parce que boala ke yoke régime na ba loi be déposer yoke sambu na betu nyonso kana yo maison zande la muka minunga betu ba démocrate comme betu que depuis toujours bengeza bayo betu kandimayo mais betu que za bande non la muka tavanda na pour moi je vais sambu betu bantu minunga élection ine na leka yankaka na luyantiku bevana la kimvuka mosi na opposition bien sûr na la muka na IDPS yo va na kati parce que betu la di boko to binyemo na kikongo ya ngolo na mukanda ya Genève bien que Danima président Félix Tshisekedi kuta ukatula signature na yandi la muka kezaba beno mbote yo kezaba ba force ye ba faiblesse ya IDPS ngeke bona beti bubu ya ikana président Félix Tshisekedi me kusa kuyala la muka a joué contre pas mosi angolo boso kezaba beno mbote papa betu que bokotonde betu ba fille aînée ya opposition la muka ke kusa vers beto sans que betu tande betu me la vebo na bonyon so ina ketu ba bubu ya inde boke na opposition nani ya misala na kabila ve nani ya mebebisa bola ya ive bonyon so mutu na mutu ke na 1% ya mpila ya bola ke tina niveau ya la muka ke na kima ya kureprocher betu au contraire betu ke na ba argument betu ke na ba élément ya kureprocher la muka mais la muka kali na reprocher betu ve beaucoup ça na betu sambu betu ke neti blancherie sambu na bo ngeke comprendre c'est-à-dire bon mesalambi bon okusa na betu ne yebisa bo et bubu na la banque boko basika bosu ba opposant depuis quand betu que existait pendant plus de 36 ans bon okusa en tout cas quand on vanda sincère belunga kusala belunga kuvanda contre betu ve au contraire belunga kukuisa betu la betu maboko samu betu kwa na ntwala samu na kumona nde ke ba égoïste boko kuisa kaka pouvoir pour le pouvoir bobaka mbongo betu na poche et puis au finish inki ya bon mesala samu na bwala bubu ngeli songa betu nde bantu la muka ina nyonso bon mesala na pouvoir ngeli songa betu lembo ya songa nde no lembo tel que
bo bantu sala ke tubono bikisa samu na ba génération future boza bande lamuka muntu moshi kati na boko baka responsabilité telle asala ki salu et puis résultat na yeye ngeli soma mo lembo mosi yo kelve c'est-à-dire betu bubu yeye batayi les presse betu ke kuisa ke besinde papa na betu Etienne Tshisekedi ke gouverneur de David ya meyala ya tuna bola atuna temple 20 la David bana na Israël bubu yeye Salomon no kuisa yake Félix Tshisekedi sans ya reconstruire le Congo ya tuna temple yake lendeke Congo RDC. Alors, de tout là, il m'a beaucoup de façon que na bangi lui na volonté na que le na luzelo ya mbote ya de pièces na Congo de façon que Congo ko na toile. Maman Gisèle, de tout point dans toile là, de tout tout campenima. Vous voyez qui manque que bangisa bantu. Bantu que tout bâti parti IDPS qui est regroupé dans 4 kaka baluba. Bandinga kaka yo keleve et boke tout bâti Kaoume baka pouvoir, botania tabandinga yankaka. Yeke mon avait dit, yeke ça là que population, yoko wakundi mapenda ve, yoko wakubanga pouvoir ya président Félix Tshisekedi de Mekisabaka. Papa, mais la prévée là, nous mouke mouto à IDPS, nous pas un cadre à IDPS, nous que secrétaire national adjoint aux finances, nous que mouto à Bandundu, nous que mon a idéfa, ni grandi, hein, nous traduit à Borgine na mou nouvelle. Mais nous que na IDPS, comment je me retrouve cadre? À part nge banka boke. Boke mingi, kana ngeke na mfunu na bon tanasila ngebo boke mingi. Et puis ça bande na IDPS, si jamais bon signer décision, il y a qu'un de tenir compte à géopolitique, c'est impossible. Nous étamons na ba décision na betu union c'est ba région nous que mandat représenter. Kana boke tu bande tâche tel, yore sa mon enkento boka ça quelqu'un kento ya bandundu, bota pesa enkento ya bandundu. Kana gende nkento kasai bota pesa nkento kasai. Kana gende bakala ya Équateur bota pesa bakala ya Équateur. Ça même na structure na betu. Kana ngende tala ka ba secrétaire général adjoint union kana ba région union c'est d'une manière même général beaucoup représenté. Ngetabaka Kaboum, Katanga, ngetabaka Mikindo, Nord Kivu, ngetabaka Teni, qui est Équateur, ngetabaka Rose Beata, qui est Bandundu, ngetabaka même Tezo, qui est Congo, ngetamona de Mintu, nous ce qui est représenté. Nous n'avons pas de langage, il y a haine, et puis il y a l'ouvrier. Hein? Il y a le parce que comment vous accepter d'être que vous voyez des années comment vous que la responsabilité il n'y a que nous parce que même Balou Baïna mais beaucoup de banda na base nous te coûte na kata de petit monde na bantu ya modèle nyonso mais que langage yambi ya haine ya jalousie ya baninga na beta que adversaire de monde beta que na poids politique ya mingi alors beaucoup utiliser ça na ko détruire beto mais que langage sincère na politique tuba makambo ya masonda kama masonda kwa na ntola nukutuba makambo luvunu vesa muluvunu un jour etarattrapenge. Mama Gisèle sango ya mpasi keleke na kilungu ya mazono bantu ya ntima mbi kwisa kuzikisa siège ya IDPS na Bandundu-Ville chef lié à province ya Kwilu. Mungeso sa kuzaba est-ce que IDPS qui est fortement représenté na espace Grand Bandundu yovanda na Kwilu na Kwango tina Maindo. Papa Bezi qui est fortement représenté. Mutation ngende je pense partie à mes salons qui sont ouverts na Congo de celui de PES il y a que mieux implanté de la tangir à mon cheveu à part peut-être le bien tout le monde bantu mais salons qui sont le boss bantu ya PTA 2 de s'implanter sans de salons qui sont mais d'autres mes gérants que bima ya Congo mais d'autres qui implanté partout de ta coûte à boire la mon cheveu à qui ne nous taille de PES qu'elle de ta coûte même si les gens me suivaient ça, quand même dans la boîte, c'est-à-dire qu'il y a qui s'y gagne, c'est que ça bantu ya IDPS, boke les boke mieux représentés. Mais quand on a bon comme on a mesure de boyoka, nous dotions une que bantu ya ntimambi. Quand on a une fume, cultiver paix, cultiver amour, ou cultiver haine, ou cultiver vengeance, nous mon en 2011, nous sommes une bête, papa Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Il y a même une élection. Bon tout bande ya nini ngave yake mona ndekana mume landa pidia bantu ta famille nchi ya tubaka avant mfuma kimfumu ve avec tuba bella la pongia ba bébé mais azabaka ndeno comploqué angolo yoke antama atabe tunwa nawa betu tasema ki betanunga evo parce que complot yake na niveau même national ve hein mais est-ce que yani ngaka ve
mais bibu ngeli mbana mfumu ngeti na bantu bekwenda bepanza banzo ya bantu na boke panza kana bome panza banzo ya bampanyi na betu ya baluba na bandundu betu ke nini tu ba betu ke ndamba bantu bandundu boke na Kasai ndamba bantu Kasai boke na bandundu sambu baleki na betu kwenda sosa na Kasai bantu Kasai sosa na bandundu nini boke betu muke na territoire ke limitrophe na Kasai muke mutu idiofa territoire idiofa betu ke limite na Kasai. Alors ngene waka déjà betu bandene bantu Kasai nini na bantu bandundu boke kusatanga na betu parce que boke na bekole mingi boke moto waka na problème na bove depuis quand otakuma bubu yaende bantu bandundu nefa bantu Kasai lera boke fwabo boke panta bima na bo bampanyi na betu yake na Kasai kana bo nefa bo panta bima na bo nyonso ina perte ke ya banani ke ya ba famille ya bantu ya bandundu ke na Kasai na bantu Kasai ke na bandundu betu meyi kama pidina betu ke vivant ensemble des années de génération en génération parce que na frontière mosi mintu moshi beta changer histoire tatumba meno bandundu kukatu a frontière na Kasai ke impossible betu ke bampangi. Alors otavanda ki mutini ngetu bandeke mfini sa mwe cultiver haine yeme vanda ntete ve betu ni mwana ntete na baluba ve Mama Gisèle ndinga nange meluta kansi na kuyantika musonga ti ngeke mosi ya bantu na loka ya Félix Tshisekedi mosi ya bantu maele na kata kimvuka ya IDPS betu na mfuna kuzaba vision ya Félix Antoine Tshisekedi sambu na isi Congo démocratique na bilumu ya mebaka pouvoir yoke penda inki vision ya Félix Tshisekedi bilumu ya mebaka pouvoir kende kutunga Congo kukwenda na ntwala et puis Congo ya kozola tunga yo yandi mosive azo tunga yo na mwana nyonso ya Congo avanda ya l'est avanda ya l'ouest avanda ya sud ya vanda ya centre mwana nyonso ya Congo betu nata be fort na betu yo vanda bato ya lamuka betu nyonso ke bana Congo betu na histoire mosi nzambi mesala ande betu na plus de 450 tribus na Congo betu nyonso na betu bana ya Congo kanande bibu ya betu netu bande betu ke zolana ve bantu ya tribu tel na tribu tel betu plus de 450 tribus kana bone tu bande chaque tribu pour régner même pendant une année, pendant une année, c'est-à-dire pendant plus de 400 ans, le président est en tête de Vutuka Kassambu, il y a Atalanki, il y a Konzalia Kabouala. Na plus de 400 ans, na kati na bet national avec même Tavanda vivant. Donc betu fait une dimatende, na diversité pour l'andre mesala betu kanisa, betu kwa la main dans la main na pilande betu tunga Congo. Ata tunga Congo ezala bayai bubu yake kwenda. Boina bantu mayele mpikele akena mfundu na bo kanande na ntangu ya papa Mobutu kukwendaka kanande bampanyi na betu ya Fidel kukwisaka betu bande betu ndaka bantu mayele akena Mobutu betu sala tido na mpila sincère mbele bubu Congo ke na place yene kumave mbele betu la kwenda na ntwala mais alors betu mbaka politique na ya chasse à l'homme betu na mfundu ya kutravailler na d'énergie nyonso ya bana Congo nyonso ezala bayake na mputu be nyonso ke bana Congo nina yake na bitadi ya kunata samu na kutunga Congo ya nata yo betu nyonso betu tunga Congo sans Congo kukwa na ntwala. Mama Gisèle bubu ya ikana président Félix Antoine Tshisekedi mekuma ntwali si ya isi Congo démocratique c'est parce que Joseph Kabila Kabange kuisaka kundima pour organiser ma ponomito élection Arlan Sinabeto yina mbongo na beto mosi sambu na IDPS sambu na nge Mama Gisèle Joseph Kabila Kabange na ntango ya betu baka ya ninki mutiki. Bon, Joseph Kabila Kabange na l'ère ya mebaka décision c'était difficile aussi de croire. Ça il faut qu'on se le dise que yo betu me vandana ngindu vende hata kwa aboutir na nsoka. Mais comme on kuma na nsoka ya me ko organiser des élections me salama na miso abantu dans toute sincérité betu faut te retubande ya me c'est là quand même qui ça nandi mbote sambu organiser ko vendre élection ko vendre organiser et puis on prend on lutte anti mbote ya baka betu pesa ni merci sambu ya me komisa processus na ntoka parce que en tout cas bantu mingi ezala bamindele ezala betu na kati ya Congo en tout cas bantu mingi kundimave parce que Congo ke nene Congo ke betu liziba yo ke nene plus de 2000 km yo ke chez c'est pas facile mais ya melunga na organiser na mbongo wa Congo c'est-à-dire que Congo ke na mbongo mingi et puis kana volonté kele betakuwa na ntwala betakasala ya makambo ta yitukisa mtoto momvimba.
na français boko binga au monde mon vimata ituka de Congo moko ya nantola kaka na baifar na bobe takum esa muna kimvuka IDPS benta kangula maboko na mindele ya baki binga ba imperialiste ya keso sa kupisa kunata mavonga na isi to benta kanga makulu to kanga maboko sa muna ba betu kena mfumu ya bantu nyonso kana ba mindele kena mbongo boke ba investisseur bokuisa kama na kupesa kisalu na bana Congo betu lungo boyila bove bokuisa bonata ba capitaux bokuisa Congo ke presque inhabité kana ngeke lita na zone zula Congo tamona nde Congo ke bos bono ko exploiter NTTV alors bokuisa na ba capitaux na bokuisa bo investir na Congo sambe Congo ko kwa na ntwala betabuyila bove sambe betena mfumo ba énergie ya bantu nyonso eza ba étranger ba énergie na bo mayele na bo betetio mfumo mbongo na bo betetio mfumo sambu awa boko tuba bola ke tungamana capital limé ke mingi population ke mingi ya kesa la kima vema ke na énergie ya kunyumba kusala kisalu kana ya bota kango ya ba entreprise ba usine samunde na kutunga bola kwa na ntwala bali tibila ntote mambo ya base parce que IDPS mfumu Félix Antoine Tshisekedi ke udikilaka base na luyansiku na ntwala yani kuma président avant na fidama na base na bilumbu ya mekuma mfumu peut-être atavana na mwantama na base qui base fait comprendre par rapport à la responsabilité yayi Félix Antoine Tshisekedi mebaka na bilumbu ya bubu yayi surtout na baïda ke vanaka mingi finama na yani non base que comprendre non président Félix Kuvandaka président ya parti maintenant bubu a que dia président ya parti bubu ya président ya Congo Muzimba alors base fait comprendre non que vision ya président vision à gérer parti na vision à gérer état et que différent ça dit beaucoup fait tout sa chance na président de akuka kulungisa ma ngibu nyonso ya vetu na samu na Congo kwa na ntwala alors base beta comprendre asala kisalu sambu base beta se retrouver kanande kisalu yake sala yote ya mbote yeme monana base beta se retrouver alors d'autres que ça ni kaka matondo na chance nyonso nde ya asala kisalu sambu nde IDPS kwa na ntwala et puis Congo kwa na ntwala et puis base nanti se retrouver na kisalu ya président Kasala samu na Congo mzima samu na bampangi ya kwilu ya kwangu ya maindo mengeta samu na baunki mtasema bonde Congo ke ya betu nyonso Congo président Félix ke président mena ya IDPS mena ya Congo nyonso kana nzambi ne sala ndeko constitutionnel mais prononcer nde président Félix ke président ya Congo atavanda dia avec président ya IDPS yani mushi na discours na ndileria ya après avoir c'est nous publier yandi ya tubaka muke dia président ya IDPS muke dia président ya Balubave muke président ya citoyen congolais nyonso c'est-à-dire bon zima qui donc na cour constitutionnelle mais prononcer que président mais basika Félix que atakamba Congo mzimba ça mon intérêt ya kwilu bubu yayi betu ke nanki yake elembo ya bantu ya mesalaka avant yake bantu ya bandundu donc pesa nki référence mochive donc muntu mochive tatu bande no qui m'appelle que sambu muntu te la bandundu ko kotaka alors muntu tena vision ya mbote samu na bola mvimba betu bitila ndishu betu tala beta juger yani na ba acte nandi na bisalu nandi niki mtindi hata sala yo mais betu vanda ven banani partisan sambu na ku détruire le paix qu'on a nous on a rien betu ke na qui m'avait à part d'efforts personnels ya bantu na batu ba boutique ba kima mais kima penza ya malunga ya betu na yo na bandundu na kulu na kwango na mai ndembe yo kelve betu na kana ba initiative privée ya ba PME ya muntu ke na boutique muntu ke na mwa magasin ke na mwa véhicule sambu na kusabisa kaka betu mosi muntu moshi betu la betu maboko vena autorité politico nyonso ya melutaka na compte ya bandundu ya grand bandundu alors betu mbebisa ya fioti ya betu keti yeve sambu na d'intérêt partisan betu réfléchir betu kwenda na ntwala betu ku accepter muntu kaninga yani masamu na kukamba boya sambu bandundu kwenda na ntwala bandundu ke na hôpital ya malunga za par ya Belgique bikaka bandundu ke na à part d'école ya Belgique bikaka nki école ya yampa bubu ya kende banta me kotaka kimfumo ampa me kotaka yo kelve niki structure ya kende muntu kokuma ndo muno kwenda sambu kwa attirer attention muntu na bandundu à part bakima ke naturel anza mesa la betu yo kelve alors betu ka bébisa le paix qu'on a pour quelle raison ça me d'intérêt partisan non
betu vanda sangu na intérêt communautaire ya que les femmes bandu mukwa na ntola betu bika chance na muntu ya même ta publier betu pesa de chance ya na tabandu na ntola betu tala betu juger na ba acte comment ya ta travailler ça na bandu ça c'est moment là betu mona ake pour betu ou ake pour betu parce que betu monaka ba ya même mutaka na ba responsabilité ya nene bosa lampe kima malunga na bandundu bo baka ba mbongo samuna d'intérêt na boya kusumba bima yake ya ba famille na bon mais non pas pour l'intérêt de la communauté alors betu ka kuisa bubu yeku panza le pe kona pour quelle raison betu vanda betu tula be maboko samuna onata Kongo na ntwala ntaba mingi vebe taman satinge mama Gisèle Kansi na kilumba mazono bisali ya seni kwisa kubasisa mpe bazina ya ba députés nationaux est-ce que kimvuka IDPS imenezo mpe ba députés mingi betu nezabo mais c'est pas comme ya betu wako s'y attendre mais betu mpi betu ka côté sans ba recours sans muna kusaba est-ce que réellement betu ne perdre réellement ou pas mais betu ne ba quelques députés mais boke vient en pile betu wako s'y attendre betu s'y attendre en 2011 betu baka plus de 42 mais awa donc pour le moment d'information mais ben ça paraît 31 mais c'est peu mais je sais que non je sais que non malgré que na ba député fioti je sais que ça va marcher nous avons ça na kuyukana na bampangi yankaka betasala nde betukwa na ntwa mama Gisèle bebe kuma na suka ya masona betla kilomba bubu yai ndinga mosi na nkangu ndinga ya mulunga to babubu ye mutu bakakake mwelo mbila ngemba na région na betu ya Bandundu mwelo mbila ngemba na bampangi na betu na Kinshasa na Congo Muvimba mwe pone bonne chance na président na betu comme ya sala kisalo mbote ya nata Congo na ntwala ya tunga Congo comme ya ndia ke Salomo mona ya David ya nata Congo na ntwala ya reconstruire temple betu nyonso betu tulani maboko sambu Congo kwa na ntwala matondo mingi bampangi matondo mingi nange mama Gisèle Mbwasiem Biom zila mosi yangono bampangi ndo kuma na suka masona betu na mama Gisèle yalike mosi ya mama ya mayele ya kitu alisa kimvuka IDPS ala yesi na beto banda kutubila mambo betala maponomi atoka kusalama ala yesi na beto na bilombo 13 ya ngonda 10 na zone ya yinvume katoka kuluta maponomi ya IDPS answati président Félix Antoine Tshisekedi puisa kupona maboso mtwadisi ya isi na beto beto dikala mbote beto tibeno atakutana na bantangu yanka merci Boboko ya Boka 3W